parti. Azul Fleck, présentez-vous. Azul Amas, donc c'est Bayesh, chanteur, auteur-compositeur, interprète. زي كان كتبدأ في كاساكي وصرف القرآن شوية voilà, il faut l'année du sel. C'est un devoir de citoyen du village avant tout, donc c'est primordial. Je dois assister aujourd'hui pour ce spectacle. Ah, d'accord. Et c'est quoi le but de la fête d'aujourd'hui? هذاك المرة قلنا كي ساكيتي ديال السواس اللي نعرف نصفرها بويت لي جون المزيان لا يقربحان كي الانسان داكرا لو سواس اما السيزيام عندي l'UM. هذا عندي examen du baccalauréat ensuite هذا عندي كيديروا لي ليسونس فوكان نقرا انسان خدمه دي زيتود ديال دونك نسالي تشبيل ديوكان الصغار كان صعونا تسال دي ساعه داير لو كان هذا سواسي وجود المرايا هذا الفون فلانا هذا الفون في بزاف هذا الفون هذا عندي في لاسوسياسيون دونك الى قضيه Et par rapport à ce qu'il y a du nouveau, par rapport à un album, la promotion, donc j'ai dans la radio, sur la télévision, sur le journal. Est-ce que l'année sur la radio en direct sur Radio Pluriel, en direct de Paris. D'accord. Donc c'est garanti à la Niftimadia, à la Matsanachva. أدم سلايا وكلت فرحاني يغرب لنا غنتبلد وسيكي فغاد وسناكي كان شوقي هذه إن شاء الله المنتج أقول يسفرح إن شاء الله ويالسكواس كواس العرض وتسد الفون ويسمع Et c'est quoi le titre de l'album? Le titre شوقي donc c'est une chanson تايري كان مزيان أكوي في إكس عشنا كان تايرين إكس عشنا وسن الفروح كان دونك اختارت زيتاكي شوقي ولم دعني Ah ben, on vous souhaite du succès. Notre ami Ouadfel, donc c'est un très grand plaisir de vous répondre à vos questions et puis aussi honneur d'être ici parmi vous. Merci, c'est gentil. De toute façon, moi je suis honoré d'être là. Oh non, c'est honorable aussi. Merci, c'est gentil. Très gentil, au revoir. Merci.